Kublai si boni fibro te mentang ini pe jak ni kipus kibala chapo ka east and west kasi hill district Mairang kiker tang jung kipus kidai DSC district selection committee halaki jang kipus baper kalapan mi te kalapan mi adu saw tuli kipus baro baria kini kipus bab hiyo ban apply kande yaki balapan dep yaka kelas 8 kelas 10 sajrong hiyo ban apply te sampai jakan ka video hadu banakut kenang bapen seuthu kambane ha kabayadai bat kini kipus ka district selection committee DSC East and West Khasi Hill district Mairang kalakot online application yaki kandidat ki balong eligible yakini kipus baper bapin pendap te katarik bakhadu bakin pedang yaki application dane ban submit kandai hadu ka arpu proterik match arajar arpusan tementang ini pe jakipus kapus banikong lower division assistant number of post kacanteli UR dreuteli kasi jantie badgaro kandai teli nangta ka salary lane ka jingseu kadai pe level 5 nangta ka essential qualification part SSLC pas kibala pendep ya ka kelas 10 pat video rubandon ka jingtip ha kabede syapang ki komputer pat video ruban nang bantaj lai pokuntin haka 10 minit kapus baar sectional assistant number of post arteli UR iway kasi jentie garo iway ka salary kadai pe level 4 nangta ka essential qualification kadai kelas 10 pas bapiyo ban apply kapus balai mechanic number of post iway UR iway nangta ka salary kadai pe level 4 nangta ka essential qualification part SSLC pas pat pide rubandon ka diploma in mechanical engineering hak baidai bat kini kipus kapus basau mechanic grade 1 number of post iway UR iway salary kadai pe level 5 nangta ka essential qualification SSLC pas bat pide rubandon ka ITI certificate in motor mechanic lane sansnem service hakum u mechanic grade 2 nangta kapus basan mechanic grade 2 number of post arteli UR arteli nangta ka salary kadai pe level 4 nangta ka essential qualification part kadai SSLC pas kamut kelas 10 pas bat pide rubandon ka diploma haka mechanic engineering lane ITI certificate haka motor mechanic lane automobile repair bat agri mechanic like power tiller traktor bulldozer bat kiwai kapus bandreu kadai driver number of post santeli UR arteli khasi jantie garo laiteli nangta ka salary kadai pe level 3 nangta ka essential qualification pat kadai class 8 pas papiyo ban apply bat pide rubandon ka valid driving license hakabedai bat kini kipus driver kapus bahniau kadai operator number of post iway UR iway nangta ka salary kadai pe level 1 nangta ka essential qualification kadai HSLC pas pide ban pendep ya ka kelas 12 bat pide rubandon ka cinema operator license bat pide rubandon ka jingtip syapang ki sound system kapus bapra grade 4 number of post kanyuteli kipus UR sauteli khasi jentie garo khatlai teli kipus baro nangta ka salary kadai pe level 1 nangta ka essential qualification part kadai HSSLC pas bat yakineru pide bandon ka cinema operator license bat pide rubandang kumno ban operate lane repair bat pide rubandang kumju syapang kisau system teke age limit pat yakini kipus kadai khat prahadu lai ars 6
Bat ka age relaxation ya ki SC/SD candidate kandai hadu sansnam kabai application part kadai sispa ya ki general bat sanpho ya ki SC/SD candidate. Tekum no bepen apply ya kini ki post ki candidate ki bakwa ban apply ya kini ki post lane ki balong eligible ya kini ki post pihak ban le ka website jong ka MPSC bat ngan saburu hapo ka description below ya ka website kenang bepen yolej na ketu ka website bangalabu hapo te tang kini kicing pentip ha ka bedai bat kini ki post ke belai sibun.